Tubaye ikaze mu makuru yacu agezweho mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba mu gihugu cy'u Burundi, u Rwanda, Uganda, Tanzania, Sudani y'Epfo, Somalia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo z'ingenzi turi bwibandeho muri aya makuru. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwashinje ingabo z'u Rwanda ubwicanyi bwakorewe i Goma. Turaza no kubabwira ko umutwe wa M23 watangaje agahenge kuba uhagaritse imirwano. Mbere yuko dukomeza n'aya makuru turabasaba umusanzu wo gukora like, share ndetse na subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye abagereraho ku gihe. Umuvugizi wa leta ya Kinshasa mu magambo yavuze adafite gihamya yatangaje ko mu mujyi wa Goma hari imirambo irenga 2000 ikeneye guhambwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere cyaciye kuri televiziyo y'igihugu, Patrick Muyaya yavuze ko ubwicanyi kuri abo bantu bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda RDF, avuga ko zohereje abasirikare bagera ku 10,000 binjira muri Goma mu rugamba rwabereye i Goma muri uno mujyi. Muyaya nta kimenyetso yatanze gishimangira ibyo avuga, ariko mbere leta ya Kinshasa yagiye ishinja abarwanyi ba M23 ivuga ko bafashwa n'u Rwanda ubwicanyi ku basivile mu duce nka Kishishe. Ibyo M23 yagiye ihakana yivuye inyuma, bikaba ari ugushinjanya hagati ya M23 na leta ya Kinshasa. Uruhande rw'u Rwanda na M23 ntacyo baravuga kuri ibi birego bishya bya Kinshasa bije nyuma y'uko M23 ifashe umujyi wa Goma mu cyumweru gishize. Gusa kuwa mbere Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe na CNN niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagize ati simbizi, ariko nushaka kumbaza niba hari ikibazo muri Kongo kireba u Rwanda kandi niba u Rwanda rwakora icyo ari cyo cyose mu kwirinda, navuga nti ni 100%. Kuri ibi birego Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jackman Shabani yongeyeho ko leta ibona ko i Goma hari ibyobo byahambwemo abantu mu kivunge bikenewe gukorwaho iperereza. Nawe nta gihamya yagaragaje y'ibyo avuga. Kuwa mbere ishami rya ONU rishinzwe ubutabazi OCHA ryatangaje ko abantu nibura 900 bishwe, abandi bagera ku 2880 bagakomereka mu mirwano iheruka i Goma no hafi yayo. Itangazo rya OCHA rivuga ko imirambo myinshi ikinyanyagiye mu mihanda ya Goma. Uruhande rwa M23 rwo rukavuga ko umujyi wa Goma ubu urangwamo isuku nyuma y'ibikorwa by'isuku rusange byakozwe kuwa gatandatu w'iki cyumweru dusoje. Mu kugerageza guhamagarira abaturage bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya M23, Minisitiri Shabani yagize ati kugeza uyu munsi, kugeza kuri uyu mugoroba aho tuvugira mu bice bimwe by'umujyi wa Goma, tugomba kumenya ko ingabo zacu za FARDC n'intwari zacu Wazalendo bakomeje kurwana. Ibi bivugwa na Shabani nta gihamya yabyo yagaragaje, kandi nta mirwano izwi irongera kuvugwa hagati ya M23 na FARDC mu mujyi wa Goma kuva wafatwa n'abo barwanyi. Mu gihe kandi abanyamadini bahaye Tshisekedi umushinga wo gusohoka muri aka kaga k'iyi ntambara ihuje umutwe wa M23 na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo barimo Wazalendo, FDLR ndetse na SADC. Abakuru ba Kiliziya Gatolika n'abaprotestani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko bashyigikiye Perezida Felix Tshisekedi mu mushinga wo gusohoka mu ngorane arimo, kandi ko yawakiriye neza. Aha iyi nyandiko iragira iti twafashe ya mbere, ntabwo ari we wabidusabye, dutegura uyu mushinga none uyu munsi twaje kumushyikiriza kandi yawakiriye abyitayeho cyane. Ni byatangajwe na Musenyeri Donatien Shore wo ku ruhande rw'inama nkuru ya Gatolika ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kardinale Ombongo yavuze ko nk'abashumba batewe impungenge kandi bahangayikishijwe n'ibyo abavandimwe babo babayemo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kardinale Ombongo yagiye yumvikana anenga guha intwaro abasivili n'imitwe yitwaje intwaro bise Wazalendo n'umutwe wa FDLR. Ibi byatumye mu mwaka ushize Ombongo arebana nabi n'ubutegetsi, kandi ubushinjacyaha buvuga ko agomba gukurikiranwa
mbere y'uko ahura na Perezida Tshisekedi maze akavuga ko baganiriye ibintu bigasobanuka. Dukomeje n'andi makuru agezweho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe wa M23 watangaje agahenge guhera ku itariki ya 4 Gashyantare 2024 uvuga ko ari impamvu z'ibikorwa by'ubutabazi biri gukorwa kugira ngo hagobokwe abasizwe iheruheru n'intambara. Mu itangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rifite umutwe wa M23, yavuze ko badafite intego zo gufata Bukavu cyangwa utundi duce, gusa ntibizwi niba aka gahenge M23 yatangaje yakumvikanyeho n'uruhande rwa leta. Iri tangazo risohotse nyuma y'uko kuva mu mpera z'icyumweru gishize havuzwe imirwano mu gace kegereye ikibuga cy'indege cya Kavumu muri teritwari ya Karehe. Kanyuka yashinje ingabo za leta FARDC gukoresha indege za gisirikare ku kibuga cy'indege cya Kavumu no kurundayo za bombe, avuga ko zica abasivili mu bice bagenzura. Uruhande rwa leta ntacyo ruravuga ku gahenge katangajwe na M23 cyangwa ku byo ivuga ko FARDC irimo gukora ku kibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu birometero hafi 40 mu majyaruguru ya Bukavu. Ni mu gihe kandi uruhande rwa leta ruvuga ko rutazigira ruganira n'inyeshyamba za M23 ubu zigenzura umujyi wa Goma, rukavuga ko uwo mutwe ari igikoresho cy'ingabo z'u Rwanda RDF. Amakuru avuga ko ingabo za FARDC hamwe n'inyeshyamba za M23 impande zombi zikambitse mu gace ka Kisare ahiriwe agahenge hagati yabo kuwa mbere. Hagati aho mu muhate wo gukemura aya makimbirane, Perezida William Ruto wa Kenya yemeje ko kuwa gatanu no kuwa gatandatu w'iki cyumweru i Dar es Salaam muri Tanzania hazaterana inama idasanzwe izahuza imiryango y'ibihugu ya East African Community ndetse na SADC. Ruto yavuze ko abategetsi bemeje ko bazitabira iyo nama ari Perezida Samia Suluhu wa Tanzania, Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Kaguta Museveni wa Uganda, Hassani Mohamud wa Somalia. Mu buryo buzwi, Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi baheruka guhura kuri iki kibazo muri Nzeri 2022 bahujwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa i New York iruhande rw'inama rusange ya ONU bose bari bagiyemo. Umuhate wo guhuza impande zombi wageragejwe na Perezida Joao Lourenço wa Angola ushyigikiwe n'ibihugu by'amahanga, ariko nta kinini wagezeho kugeza ubu. Ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja ubutegetsi bwa Kigali gufasha inyeshyamba za M23, Kigali nayo igashinja Kinshasa gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibirego by'impande zombi byemezwa ko ari impamo n'inzobere za ONU. Kinshasa ihakana ibyiregwa na Kigali mu gihe mu kiganiro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye na CNN kuwa mbere abajijwe nimba ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yashubije agira ati simbizi, ariko nushaka kumbaza niba hari ikibazo muri Kongo kireba u Rwanda kandi niba u Rwanda rwakora icyo ari cyo cyose mu kwirinda, navuga nti ni 100%. Na dusoreje amakuru yacu avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ataha murasabwa gukanda like, share ndetse na subscribe. Mugire ibihe byiza, mwakoze cyane.